Khubor Phibaro Shakatup Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Mentak Sni Gilong. Bli Umintri Rangbao Konrad Kisangma Ya Umau Nongrim Ban Banbhai Kajian Stadium ha Shillong. Kami Linti Kasorkar Meghalaya Ban Pendeb Lashim Snem Ya Kajing Shnai Kisurok Bat Jingking Na Kajing Bay Pisa Na Ka World Bank. Bli Karibhoy Christmas Committee Ya Kashing Oat Ban Pen Internet Ya Kajing Rakhi Christmas. But laaf nem kinthi klem snap ka sarkar ye kajing dawa jong kinong tre ka Meghalaya Chera Cement Limited. But mintang in pash ki khubor bakham banya. Kum shibenta ban rakhi kajing dap san post nem jong ka Meghalaya umintri rangbao Konrad Kisang mamta kasngi ulapli ye umau nong rim ban bha shushu ye kajing stadium hapulo Shillong. Hakani ka program la don lang umintri badai pet iki kamyele kai uba bante dor lingdo ka director jong ka DIPR ka kong mat siu dor war bat kiwe. Habukren ka ni kasngi Konrad Kisang mau loong ba ka jingile kai sports kam day tang ka jingile kai ban sngotanat Henry ka day ka batay ka jinglong bat ka ba pinyat bet pinyat rinti ya ka jing im jong nong ile kai. And in very short time we are planning to come out with a program for the adolescents, especially the girl child, even the boys, because we feel that is a time when they are emotionally going through a lot of challenges. So therefore, we need to ensure that the right guidance is given to them when they are not adults, not children anymore, but they are adolescents. And this is, again, a unique program that will be first of its kind in the country. And we are hopeful that this will be launched by March or May after the Early Childhood Development Program. So what I'm trying to tell you is that we realize that the life of an individual starts off at an early stage. And there are many phases that a youth goes through. And it's important as a government to understand that each of those phases are different in nature and hence require different policies and programs by the government. And that is what we are working on. It's a very, very detailed program, but I'm very hopeful that with these kind of programs coming up, we will actually see that our youth, as I said, the main goal being that our youth are pushed in the right direction in a constructive manner and their energy is channelized in the most productive way. To the youth and the young sports person, I just want to tell you one simple thing, which again is something I always repeat, is sports is not about just playing a game. Sports is about your character also. Sports teaches you one of the most important things in life. For the things he has done. To God be the glory. To God be the glory. To Kasorkar Meghalaya ka kmi linti bakan pendep hau uno pra arjar arpuar ya ka jingshnai ki khat artli ki surok bat artli ki jingking na ka jingbay pisa na ka World Bank. Habukren na gilat pathay khubor menda ka sngi usimbot menteri rangba uba prestun tinsong ulay thu baka jinglot banshnai ki ni ki surok bat jingking kan kot syaka sanspa sanpusaw point hinru punyaw klur tingka. Hapo jong kanika World Bank funding kabak kentuk Santli ka road project Shatai Segaru, Santli Chanisha Khasi Jantia Jungi, Batru Kabakantuk, Artli Ki Jiki, Kawai Shani, Bat Kawai Shatai Shapo Garu Hills. Te Hakanika review meeting in Layapet, Ia ka progress of work, Kabangas Kutunat Ban Ong Kolomba, Barok Ki contractors Kia Sedang Bat Kia Treiba. Bat ke target ke bangilabu ba yakini ki project ki debat pedat hapo Desember arhajar arkuar te ka total amount sanction yakini ki khat artli ki project nanamla banyo thulut dike na shuthu ik total amount kalong sanspa san kosau point riu punyo klur kata kedeka amount kabla sanction na bantakini ki project bro artli Bat ka total length jo ka surok kalong arspa 0.4 kilometer. Kita kideki
kita kini figures ke bang aku ban share na kota jingtip jom kini pajba jom ke jalan Meghalaya jadi dengan kermen scam ba how December arhajar aku mengopi ningladep igni project kan lo ke jikerbu ke krau ya ke jela ban iki pajba jom ke jalan Meghalaya baru kawai Kesorkar Meghalaya kan penkendria ya baro ki besyang basa themmetor ha sinda yaudo a Shillong namar bakalak ta palat ya jingkot jingkya jongki. Habukren ki nong thok kot khubor uba tin song ulong ba kesorkar kan penkendria ya baro ki besyang ha kate ke jaka shekiwei pat ki jaka ki babit babiang ban syong bansa. Not say much about this. Being a government, it is the responsibility of the state government provides by the Constitution of India that every citizens of India who stays in Meghalaya, we need to make sure that we take care of them, irrespective you are tribal or non-tribal. So, as far as Yau Maulong is concerned, I think everybody of you will agree with me that area becomes worse than slum. Therefore, the state government feels that taking into consideration the human life, health of those people who stays in that particular place needs to be shifted. We have to shift them. We have to relocate them to a proper place, to a place where health is also attended to, and number three, because that particular area right now it is also a bazaar or a market place. I don't think it can be converted into residential at all. So on the basis of that, that's why we have submitted a detailed report from the high-level committee to the government, where the government has already taken a decision that yes, relocation has to take place from that area, whoever stays over there, that they need to shift to other proper place. Usambut Menteri Rangba ke Meghalaya uba Preston Tinsong mentakasngi ulai thu bagajing penteri kami ke inline permit hapok ke Jylla kan hap benya lingba ki kendon jangkaan tang kabapeni ya ka notification. Na kata daw mo pi ba kat kabdon shu na do way back to 2000 not say 2020 oh no 19 from 2019 an ring an tu pi la da kadon makanaro ngi ngap le ji ke government of India for notification namar blai kala along kala namar hangi klem implement jute kan post name ju ko bagi klem implement again it has to go to the government of India, and then government of India has again to bring in the parliament. Mendai bakabsyo ang mere notification. ILP also wala alam part at pasal juga so kadaiban led through a proper channel from the Home Ministry. Again it will go to the parliament, then passed nang ta notification mereka. Kalau dah Karibhoy Christmas Committee kala pelong ya kajing rakhi ban pli ya kajing bo ya kajing ot but decoration ya kajing bo pen itnat ya kajing rakhi Christmas arjar arpoi ya kabala pli di Reverend Father Devasya ya ketiga kajing rakhi la pelong hagajan mi jang ka khatlai tarik no pra halat sajer nongpo Ribhoy district ya kabala sakhilang da kajing don lang uba Miral Bonds aim Emily ko nongpo constituency ka kong Magdalene S Maulong MDC ko umsning constituency uba si Serti SP ka Ribhoy district Reverend Father Devasya Reverend Bibi Kimdej kinong yalam sing bhalang bat kiwe Kani kan long le si kasin ke beningkong ban penlong ya kabakum kani ke program bat kabakit jingmut rengkat kisur jingwai Christmas bat kabalong ru ke jingwan ra e ke jingeteli klem ken na kanu ke kenhon balang ban sakhi syaka perthai ya ke jingwan long briu tura jisu kum unong penim ke perthai. Pan ke sorong agne ke por bukum nom ikmat jong ke konsumsi ke Shillong kabat te song ye ginong Shillong bangin long kawe
bat kejing hikai kejong try nong penim jing Jesus Christ ru kadai kejing long kawai kejing yateli kejing yat kejing skaurit kemalalam kemat ingi hakaba sedang kadi kene ka bapen skau tenat ya kanik snong nong po kabi kejungi bangin im inyalong kumni kumbangilong haki snam ki baladep judon kejing sho edak judon kejing kaja ngi im hangni ada kejing sup da kejing kemen bangi im yelong kumni kumbangilong bat ngi kwa baga message haga ngi Christmas jong snam hajar puwe kan long ka message ka basai na ka mentai kinong song snam bangin yes im da ka mensim kejing itli da kejing long ka wei kumni kumbangilong klem da pe sliang khamat yano klem da nyau ben yano Kandrai kajing hikai kajong try nong penim jing Jesus Christ habawan long briu asla jong ne perthei kan long ban syakri kaba kongsan kalong ban syakri ya ki benriu ban syakri ya ki baduk ki barengli ban syakri ya ki khonswet ban syakri ya ki riu benthei kata kadi kajing hikai jong try nong penim jing Jesus Christ ikwa baga message ha kan ne kasnam jong ne kasnam araja buai lengba jong ne Christmas kadungi ngidan kalau mungkin yai sakri compare ladang idong kano kabalang compare ladang iruspa ladang hidup compare ladang ili ladang iyong compare ladang isngat ladang raiko mereka bakongsan gari kamen sim sakri kabang ini bendon kum dijai pendriu kibo boleh ulah suspa asla jong perthei ladang ipai kindiat aga badai naga kecil ga jong boleh gospel jong mati Jaring, sukaring, pangahana sa noche. May maahawa sa yoli, at siya o nabili. Topo, kachatopo, judan gepa, at siya Bethlehem song jingma Intratopo, kachatopo, jodan gepa Achia Bethlehem song jingma Meghalaya Cycling Association hapok kejingalam jong ulaning bare kum president ka khot kawer ya baro ki bajus ngau tenat banyak cycle syaka Meghalaya Cross Country Challenge ka banlong ha ka khat pratrik unok pra arjar arpuwe ha klau malki kabayrung syaka ni kejingya kop nya cycle kalong arspa tingka shi cycle bat ya kabam en sepinbiang dakate ka kenhon ya kini kejingya kop nya cycle en sabu ha ki lai benta na ka benta ki shinrang ki kentei bat ya ki khna ki nama lasham snam in kampat yo man pha ka tim ka bakham he ka ti support national group nomor ba kecing pet jonga bangawan city mengkini bele national event te ngapet bakini kena jongi de kidon cha ka sap kidon ka talent wala ni pat experience kini ketika first time bangili yale andre ni poi ka first second portion te ni poi fourth portion fifth portion seventh portion ya on poi tu ka tho te kani ka XC MTB mountain bike te ke bagi mun ni perlong ajing sha ka kamyo kabu ka kambyang bhai ni ki pa na ka than rulung namar bangi sport Meghalaya la ni sport Himachal sport UD ni don kini kilom te ni kam supha bania practice kone compete te ki kena ajing ki don chance but represent ko mo ni bayan yo ko represent ni state ni country ru what haji ni ki international stage ube ni la don kini ki ajing sha ni la ya don ni prepare ki poster jongi ni kita tingin pentip si firungin ICP ki phone number jongi barokai te lemba ka social media ro ngila don menta ka registration narong sidong ile online ti don la dipsna ka full form ka ngila forward te mentale ka sok akan ka social media mar ki pon kini cyclist la don pa ka group te ngila forward nam all nong kalalong khamlong sendet hi namar ba bidang suya plan nang mensen tio ban penlong te kala kami ya ka kuar ndre ni persang kan ban nong ban idan ho minimum entry fees ni sima aspat ka Idan biang ka bam ni biang ke eru. Oh idan ka ni elite kemudian ini kita kan nyo stem chane. Ka stem chane kan nyo ka stem chane. Tingidan gini ki junior ki bahapo ka nyo stem ni. Tingidan ba ka woman female category. Dan lain tali category. Dan ni dan ay open di female. Ki price yang mentangin so ada cash price lah bagi certificate bagi medals. overall cash price long 10,000 dan certified kategori
KNPP na Southwest Khas Hills District kalaong bagajingkren jong ba Rowell Lingdo President KNPP mau kerwat halor ke en line permit kade kajing sngo shimet jong u bat kamdei setia kasur jong ka party. Habagren bekilat pathai Khubor Na Ka Jylla u President KNPP Southwest Khas Hills u baki nongrem uloong ru ba ka party ka Krishania ka ILP bat kanyai beteng ban Krishania ka jinge kun jong ka sorkar ban pen urlong no ya ka. So ban penpau hangne ya ki katu katne ki Khubor ki pami hakini ki sni hakabe dei ber katu ka kenten ka ba i marwali oma kumba i persya mensuai LP hadu menta i persya te ngai i baladon katu katne ru ki kenhon ki ba bu jingkeli yang ki parti mo kum ka parti MPP hapo jong ka mau blok unit pat kum juru jong ka Southwest Khas Hills District te kum presiden jong ka district jong ka Southwest Khas Hills District ngadon hangi ban persai ka tu ka ni hak wede bat ka tu ka jingkran jong i marwel te nakalian jong nga sim ya ka tu ka jingkran kum ka jingkran ka ba simet hi jong i marwel kam na de kata ka bang isim nakalian jong ka parti lain hangi te kuma piu ipat na kalian jong ka parti NPP ba ngatrai barok ngia kan mau ba deitan ka parti NPP hapo jingilam jong isar konrat ke sama kumu chief minister ki ba sim sundon ya karai ban ra ya kan ka mat jingi tren ban pasru ikan resolution sundon hapo assembly ba ki kwa ya ka ban penyo no ya ka LP yang ikum kejelah ya kan dia jing doa ke ba ki babun balang ngilanya dawan ke por kantam naduk isen samla pat mengiru kum ki maksud snong jong kane ka jala ke chungi dan agalem doa kum presiden jong ka Southwest Khas Hills District NPP unit assistant na soban ong ba kum ba ka sarkar po jing yalam ka National People's Party hapo ka jing ka leadership jong isar konran klasi me ni kananta da ka ba sai kedang ong hangne ba ni kersan teli telan ya kane bat ngi kwa ba kajing ikon jogi ban penyo ik LP nam ta state kan urlong na kloi katala kata ka de kajing anut ka jung bat ngan om yang sa system ba kajing kren jogi marwel hantu ngaru ngalapit bahaya ka video clip ka ba EEI ki interview ka ba jrom tengah itu ilain iba iong ba i persya ya ka LP mensua hakapor bi long deputy chief minister bat kumduru i persya manta ikan kata kendiat bu nah hakbe de bat ka parti ndai isim bet ya ka personal view ki jong isim bet ya ka jing snow simet ka jong ikam kata ba kum presiden jong ka parti jong ka mau kurwat blok ibangi sudang terskam i ba insim hak kata ka parti lain Meghalaya Chera Simin Limited mendarasngi kala asyit hi kerpat chaka office jong menteri rangbau konrat ki sangma hakabeyade berkejing shimrai bakaddo banweng lut ekejing jong ko company penmi dobilat jong ka Meghalaya Chera Simin Limited Tentu apa yang ini jinge kebangi kemungkinan tadi hakawi alamat jong ka mumu Chera Simin company suya tinggi apil spiru yang berpengaruh ingin misalkan ini posisi tempat skor jong bor keluar ayo gede berkejing tadi kata kade gewi kamar kawan kong ekonom faktori nanta de kabar de kalong kamar mede bar kani kayo ko chung kinang tai kata kan bot kade ka pending salary ane ka por suar ngi election kamar aku akan highlight yang jelas kita ini por in brief ini jing ek bang midal resibo ni pi ibras kita ayo ya trai kamlang bat ni por mensiwaru mo sina mensiwaru kan malam lawan bangos trai taya po head office di nilayo meeting buat semester untuk keluar kemau biang hipi bangan ai ke history lekot bangin poi biang hau ni uput ban ai kerja ban ai kan tes adu saksian biang yang government te hadian katu ke jinyalang buat ke office semester nilayo ya ka rai na u ba ya khmat ki biang ke MCCL sedang ke ni ke joint venture te ila up report buat kabakadu bang yo khubor sipang kani kawai ka ayu ka planning jong government kalong ha ubnai December atade habang iyo meeting buka management ban sengap ya kani Khubor yang kani ka joint venture tiki ay bang iyo asgo nakaliang juga management ka ong maya kani ka ya ka joint venture last dang tambak
kita konkret ya ka EOI, expression of interest kabamut walada ki company kita tu ne am makin wan man penya ya ka ti plan ti kadai ka por ka aslam dari finu modor du bunai di sebang ya siang wat Chief Minister te hadu uni di Desember ngidang yo ya kata ka EOI makin fluid siwa ya kata ka EOI ti kelas import sistem ti kelabu jeng e para dokter hakayo kakuat hakakamay kaji nakatakadaw ipoy hadu niput ba ni mansi ngani karay ba kadai ka por ngin perkhat ka government ka management pati man perkhat no yangi namar bede bi sutu ba ka EOI ka support kin khot ki EOI kin wan ki company kan dan saka negotiation kan dan saka discussion atu kan lek biang saka drawing board tu kan lek saki stakeholder pidi sutu ba kan sa support ti kinok trai bu pri kemang la ong biang ne kayo kakot kamai kaji jupi kala trai kala khem pidi sutu ba ki banang trai ru la kham jinjar ki banang su trai ki belajar chong thai ki jinjar la asna matak la da ki kut na ai ki pisa ki yo man sai ki banang trai ru kan sa dum yaki takin mi syahmat trai sawe ru unum la tengi kuat bak serta kan ya syahmat man takhat siwa yangi rengkat bakan ni ka EUI bakan nang ya namar pihak panbu yang ikinok trai namar ngiu minum la asya siu pangin siu sengap kunde President jangka Meghalaya Truck Owners and Suppliers Association mentakasngi ulabu jingkeli nakadaw ayu bekimla bansei ki chalan dawyong jangka Coal India Limited ki bala dep yo ya ka chalan lakumba lai bat saw banai. Badah kejuk kepor ula ongru baka besngau lengok kolong bebalai Shatisha Southwest Khasi Hills borsora lashi benai lenter ki yo ban chalan yu dawyong kabadai nakaju hi ki chalan dawyong jangka Coal India Limited. Yo nasi kedai kata, nama kuat ban yadir kata kedor barem, nama kimla bandi, nama kedau kimla ban stop, kimla ban delay juga ban sei salam ni. Kampat don kata, mana kalian jangi kampat yo tip kata, dari di don kum kata ni lagi bakloi ban le kata, tang ban staff kam kata. Kaskawi ke poin ni kuat ban Impau bah kabaya day bat kini kesalan. Ikan tu yang kini kesanut kabaya kini kesalan. Jangan kesiayan. Makin su ban say no ban penmi no sayong nang ba minyak ban lek transport no itu yo. Marga kumbalong mata kabaya day bat kini kesalan. Bodai nang tay na po Southwest bayo kini kesalan kala ayat kecil naik mata. Mereka ba hangi pat hangi po jantia bat lalai sau pun minta ke korban kalau ada declare bakin saya nak buat realty kalau ada su tip nak ai kadau kimla ban saya ni semla ban penyak don way wala saya ci arspa teli dak salan nai hadu minta kelempat penyak kita kelempat stand dia part start juga dengan transportation negeri yang jangi negeri sang Meghalaya Truck Owner and Supplier bikin tu ke sarkar ladak kini ki try salan kimla balai sewa konsel no IT no sawai marla de ki bat kini kemut kam ko jam jong ipat kasakut kimla balai magi bat kini ki nong yo kata salan Kumbada ki spangut ki samla puli ke Riboy College kila yo jingmentoi hak program bala pelong dak Elion Institute halor kapang career guidance and motivational session. Ye katai ke program la pelong hakakat saw tarik nopra hari Boy College hanong po bala kershan lang ya ke Elion Institute da Department of Education na katai ke college. Katai ke program kala long rukum shibenta ka jing raki ka jing dap san post nem ka jela bat ki bala long ka jing kerku syaki samla pule da ka jing kren selok na ki riurang ba ki bala ai jing kren ki bakentup ya Reverend Bibi Kemden ha ka motivation bat i Dr. E.W. Rani Assistant Professor ka Sinot College Shillong ha ka career guidance. Long chana kani ka jing la ni long perfect lagi jing la ni kan ban sok ko ni ka way but om don kanu ko view ka bala ban persya ni ka way bakata long bakati love bakata forgiveness ka cuma bakata kajing IA grace bakini itu tang ka way kita bakata
kata kalau haulung kalori. Kata kali kubur mak lembah dengan khidmat. Bal unium teh ubalasan balamat ini. Kecil macam mana rak yang kan kalau udah liberate ini. Data liberate kita mindset macam ni. James, Jacob, mau tahu dalam nombor nak jom di benar ni satu panel wave. Aku ni baru mau nak pen. Pio pimana kita start. Ini mau Solomon. Upali kita start tu yo. Tentang masuk tahu ke masuk komik kalau tu Solomon kita. Kayak mau bakalan. Kayak mau Solomon bakalan. Solomon bakalan uang nama upali kita start dan bishar yang diwe. Uklat dan pan kita start dan bishar yang lagi. Kata kata kabagi ju penduk di sini. Aku mikir sama kata kata Shillong kabagi im. Judgmental attitude, judge others, we pay way, kena jitu way, kejimut jangan menang, judge on positive side. Ini betul khabar khabar, ibu abang kita kena berkata dia, we don't believe in this. Ini we will believe in our potentiality. We don't believe in our strength. Nipet bisa nipet ni kuat orang bilang. Padahal kita kecili berkat kuntan. Nama itu biar proses jumute. Di biar proses jumute. Result ni consequence kalau kita berkata. Di dalam kata-kata, ni semua usaha yang kita sedang. Kemudian semua liberate ini baru kita kira macam ni, kita bakalan macam ni, bantu ai kita gaya. Wah, liberate ini bantu periuk angin kita semua dengan lang dia kita start apa. Kata kita start apa? Kemudian kita ada sedang ikut. Wah, kita start Solomon berempat dan ada bertaruh. Ini kita betul story. Kemudian tu ini mentah. Pilih kita general knowledge pilih. Who is the wisest man of all in humanity era? Ini new yang dijawab. It's Solomon. Berani Solomon. Wengkan upah kita start lawanai. Ini sekarang hidup upah kita start lawanai. Tambah dia upah kita start tambah bisyari we. Bat dah kitu ki khubor ngilapoi syakabukut tak ada pengindah syambiang kubleshipon.